Horas Sinang. Salam sehat Manibita. Kita buka mabukwe betas yang nomor 22 Alalasmi Rohadona. Aisyah pormi dondo bisa bintang di naholobi sumon dan hagolapo nadiro atai asanga pudi debata losta meda madi jolma Tuhan Yesus adoa menti sulle bata napa sohor sulle dosa di dolong Golgata asana budi debata lasa meda madi jolma dohita jolmao saling sodani maro aku ale Tuhan Yesus asa do tau maruli di hadap bumi asangnya putih debata losa meda madirota lomo di rohani debata dohita jolmao asangnya putih debata losa meda madirota Horas. Terima kasih.